ya do nyame shiro bibia no so bibia na mo nsiye Say Adom Yamin Shuro Bibia, non to Bibia, Namo NCA. Ofo Bibia free Adumu, Quadumu, and Shira, Enko Shiramu, and Nimonyam, Enko Nimonyam, Musika, Enko Sikamu, the Empire Sen, Ensu Bibia ye, na Ensinicre ye, Siraba say ye Adom, for Penny Metatron, or Kodom, the pillar of God and the pillar of fire, time. About phone in a wooda. And all when for Metatron, I want to know ye nyame. Metatron ye nyame, sir. I say kutu say bam Metatron can't ye say kutu say bam. Or the man when should be no for be free at Dumon Quatum. But say ya don't yamen count. No more be a Facebook for your chairman in a coffee what to say, but say ya don't yamen count. I ran what to say at Dumon, but say ya don't yamen count bright on what to say. Basa yado nyamenka on princess on what to say basa yado nyamenka on ata basa yado nyamenka on tu anamo NCA ai oba when this so 8 yen basa yado nyame enka on no tu ya anamo NCA afu ameniku asuti amase wa so 8 yen ai amisi so 8 all the way from US ye chia US fu nyina enne anwumre ye mpa ye sen ensi bibia yi so dia se enkansa tanka so 8 yen ai enkansa bibia obi abasa yado nyamenka on tu anamo NCA
tumi bi ebe sɔre wɔ mo so no de man kuma nsɔre ntia sɛ tumi no me yi mpa yɛ sɛ ensi mo yie na ensi mo kra yie adeɛ bi yɛ mo dia no ɔde man kuma fa ndom tumi bi yɛ ne mo bedi esie biara ba sɛ yi adom nyame ɔde na basa ma Moses yi adom kɛseɛ esrem sie gyata nyame ɔwɔ so ne ho ne mala motudu ayira wo nyame srebo a wɔn sre nkyerɛ yɛ atamfo ɔmwa na de bia wo kra no nipadua hwe bia no onfa nye den onfa ntomo ena nwumre yaba enura na yedi ye program chenchirenchi eba awieye program ni so no eye fanta bruta obroni be kase fanta bruta bibia de da na kwan mu na da no nyame ye nyame ema yeso so ye ne ma da no bofo pani metatron eye bofo pani metatron ena yeso so ye ne ma odoma nkoma eboa yen the program na kwa wiye yasra wosoro yasra sase ese yafom mpa omofa nkyɛn na yehwe bibi gu asase ne so adane nhira ye bie ya no kasa adane nhira adane yedie adane nkoso obi bia oba program ne bia no nhunu se program we die etwam edi twam san odoma nkoma ebeye nyina ho nsankyerene na program ya yabeyen akwankyere kyenkyere yabeyen enye kwada biara da yabe obehye ne ho animonyam ewo yabra bom amane ya matimi ayeden adane na de ye hwehwe no ye nsa soso atimi ayeden aka mese odoma nkoma basa yi adom nyame ebehye ne ho animonyam amane ya madane na de ye hwehwe ne soso no ye nsa timi ayeden aka odoma nkoma nshiro bibia na ontutu obibia anamo nya den ensi yie ene ye bedi nkomo ni bedi sunsum sem ho nkomo odoma nkoma ne basa yi adom nyame emu obibia na de bia wo ye bia no odoma nkoma ntonsu pamusu na yie ni adoye eni wachi babia bedru bia wonsini nkonimdifo abia besu bedru bia na wonsini nkonimdifo na de bia ye wo de bia na odoma nkoma fa ndom na won hye wanimunyam na ma yie ni adoye nye den eni wachi tumi bia be sɔre wo so no odoma nkoma nso de ntia sa tumi ene ye bedi nkomo ye bedi sunsum sem ho nkomo nyame ya dom wa this week ya ne ladilumba en eni etitim ni edi nkra nyame fa de kra nsie yie o ye legend wa bebo nyoma magana lumba nyomo de entwam de biara da odoma nkoma ba se ya dom nyame fa ne kra anya de nsie yie asofo na se obi wu a no ma ye mosisi abuloto uri mabuloto abuloto ye eburo edendenden ya noa onnoa no de nchina pro ho anu ye fe na abuloto ye na papai asofo na mosisi abuloto na mudi obi wu a na mabeka anyway we ni ku no mi hunu ye mi ye ni se mi ye se obi abeko nti na ya sa ne mana moye na ya na mama anipa twa asofofo mpo wa papa aya minim se aya na mo de petrend na trend no ho ane je trend ti se lumba ni boso ma president fo ko ho ane je trend ti se lumba ene woko so ti ase ti mo ya mo ti se boloto nkope nsuo bi nwale mafuru na ya dohwe twetwe wanim se ma wo mo nyim no nkope nnuo bi no no ma mafuru ni ntwetwe ne mo yesin ene lumba obi ni ku no obi ni ye sei hwan kwatwetwe ma me pa cho wo be wu no mu hunu ye it's about time se nkurase ne man munyan na okurase ni brakrom enani biaba akurase ni baabi ya timo mra krom mu di agise obi enwu obi wu pe ne mo ba be fa ho di abege trend obi wuo na wo wuo eyede owuo we ho no eyede obi bi nguda owu onye dewu owu enye de munimu dwa monko ayin sehwi adwo owu fi o monko siesie ho na emfa ne ma papa nya den emmerem ntino mo a obi wu pe na mabe keka wa mo ne ho ban obo ne ho ban a enka wonwu obi na aye ni sehwe obi wo ho no ma o mere so na so meti we me mere so a mekọ nchile saa asofo na obi wu a na mo de abekira radio so eni ye bekira de yekun onipa ne ti ase no one thing about the mokeka na ya na eye machine ye metan na ye minyan ne se onipa ne ti ase no de mo ehunu hwe yanka
onipa ni wu a se yate group bi a wasofo bi a ba be kasa na ye ba be ye ho adwuma ye be ba be ye ho adwuma yate group bi enchi no mo de mo na media ne so na obi edi urofo a na ma ye den mama ma so aye den ate na yenko kire o munyansa na ano odin na mama kwadwofosu onko da din wa bere ai wa yibia mo man Ghana na ni din entwam da biara da omemfa ne kransie yi e mabusuafo nyina ya akwa wo se safo bi se ne kwadwofosu yere friend aya munya anturo no why munya anturo no bia ye kwadwofosu papa anaye na busu ya pani ani wo ye friend o the spiritual father no ani kwadwofosu yere friend o fru akwa munya anturo no wo ye busu ya pani obi akwa ani mo number e say ne ma mo ba kika media no te ba betete mo tu o onyanko no aya mo fru no ya nwen o jaje wo ye na busu ya pani obi wu abusu ya pani ni akobo na mane first ani o frame me enemy hunu say e se authorities no atwhwem authorities no kopo no o man ga na kronfo kro ma kire o ma wie obi o ya le awu no o ya ko hwem o fra ko ni anwen ma ya sumu nya den anwo yen ya dwiri ya ho o ma ya sumu nwo yen na obi di hye wu ni ya mfra abusu ya pani wo ni ada fra na o wuti mu zen we ya hwan we ya mama hwan e de na wa ya mabusu ya no so ti ase mu anu makunu so ti ase mu anu makunu obu onu ma no kwa so ba mu ma no kwa ma no be chiachi obu okita ba loku oba un chepe no wawu wo sa se di na ti no da ba sao e ya ma no ko ejabusia ya ma ye ni na ho atin na ene ya mantimi entutu yie ma ye ntina busia we eye ebetwam ene ye ko ye teachings ni so ene me pese ye sua ade ye sua ade esi ya me ye ba media no so a ade bia na e trend bia e beka ho asem ansa na start ye program esi sa na ye den ye kono ade bia beba ho ye beka ho asem ansa na start program tino asofo no ye mpe sofo bia owuwei wodi beti udin ene ye ba bon fans we nya fans what you say peso bibia de baba beji ni din abrabo na ye egbo no enye easy say abusuafo no mo hwede ade ne maso ahwede ade ti ma metena mi dan se ma mejimi ene wa amane ho ban ene wa anye ni sei ene authorities no ne bacho o wunu wa hunu o ko wunu wa hunu aya asofo na ya mo betena so bi ekeka se ensem no aya na mo ndwene se onipa no ade bibi na ye no wa hunu hunu ya de koka ho asem sa ani na judity kan say settings nko ana settings no mo de set nipa onipa no ti asede a mu hu bibia nkamfa no ho owudi aferi na busuya pani frel na we fra ofru anko ne anwen to ti ase owu onipa wu a abusuya ni abere obi ani abere mane abusuya twa daadwo no ho ne wo ho time a wo be frel ye ka kpele anase ye ka fufuo ana ye kan ye gba ana ye no abayinam yes abusia asaya do nyamenko bibia ho ene yesua ade kakra na haban ya yesua ho ade ye fen esum ene han sana haban we ono no tie enti mu amunim esum ne han no enti ono no haban no de enti yesum ne han ne se na chi eye different ene nanim eye different enti fen esum ene han ebinu so fen we se dua eye very very powerful papa obia enkonua na wo hawo ebida wo no uhia esum ene han eye very 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 powerful ye kasa sedra untimi nyi sa haban we emfirim emane nyi ye kasa sedra enya de a obetimi yi sa haban we afim amana ye yida ye di dware ena ye de sra so ho ba bi ye wo ya wa poso e bia wo bi anya stroke na ne ho ba bi ye ne ya otimi de kamisa ho
na wo de ayeden wo de asra ye di dware ena obi wo ho no mo so opesi esum duru na esum kabi eduru na mesra wo haban we ye de ye enti ono no ya haban okita tumi mienu oye sum ena osan ye han enti oye very 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 powerful plant sasaduru edini dware okita sasa edini dware nti haban we die very 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 powerful ntino ye ka sasaduru mo amon sasaduru ase no mesra wo haban we sasaduru very 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 powerful plant ntino mo amunim esum ne han no sei enetie ena se ye bo obi dua na ye dane haban we di mu akotin pa idi mu akotin duabo haban we obo obi dua na wo dane idi mu akotin papa untimi nyi haban we nya dan emfi mu de biarata nti san etie epacho obi wo question efa haban ya ye kire ho mpacho mama baso no obi bia wo question fa haban we ho no na wabisa wo question fa haban we ho a na we ye fe ne sum ne han ye dua bia ye very 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 powerful tabusia mo wo question bi bisa na ma ye dan ye teachings no obi bia wo question bi bisa no na wabisa na ye ko why uni bisoso bisa na mayi wa firi so sa na ye ko ne enne so te yasi obi bia wa question bi bisa no na wa bisa sum ne han se ne tie ana dia we ye fe no omatwa mu amunyum omatwa no sei ene tie wa hu titimire mu no unyum okuma dada ya na dia we ne ye de ka okuma dada aduru ho na we no bi o yale etwere yare obi wono ma na epilepsy eda ne so etwere yare wo ho na yare boni papa etwere yare no wo ho no mo no yare boni ya se nyame ani hu afufi a mame ede o hawo bebrew so yes etwere yare no yare bi yare boni enti we no matwa no ye de ye etwere yare ena ye noanom woni okuma dada se wonnom a yare bi e wo hu bi ya ne sa no anu okuma dada etie onnom a yare biara e wo nipadua mu no esa sa yare no anu okuma dada ye den etie nti we no ye no anom ena ye science so edidware ena obi wo etwere a esa etwere yare say ne tie we ne fe no omatwa ena we no obi kanwa utimi chekere utimi obi kanwa ope akoko tuntum obi akanwa na ope so to etwere yale ma no eni sika tro na tetimire mu yedi no tro na tetimire mu yedi no eno no obe pebi na akoko tuntum ene omatwa no ene ahoma tuntum utimi ne to twere mani pakono nti no ahaban bia no yare a esa no osan to sa yare no sa na omatwa ye den etie ekita tumi esan so ekita power and authority abusia me pacho obi wo question bi bisa aba obi wo question bi bisa me pacho mo amabaso no aya mo misa question esiedu na fa wonti bra so ati entete echire ho ati e fa wa na wabaso pacho ekuma dada no eno ana omusade enku okuma dada de mi ni okuma dada nku because okuma dada duro ena me bia obi na aye eduro no wato ni din okuma dada nku dia ya obi onu na wato ni because okuma dada de eye enubina ne hahama ne noa ene ya fe no okuma dada sa nti no okuma dada no aya na we ebi wa obi na aye na eduro no wato ni din okuma dada nti no we no okuma dada no aya na we ni mu di mu akoten okuma dada duro no we di mu akoten pa o matwa di mu akoten ye dua bia se moje tu kura no a na wo no ano a etwa moja
very, 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 very powerful. I just said, Ebia order. Me near Mayana. Yeah, say, Unia Bibia order. Na yede April. Yeah, o send me audio metie. I normally metie audio do than calls. Cause I am a course on the door so my maintenance audio near by and me sakape me boma yeden metie. Sana yana yeden metie. Yeah, program ye dear na enye asem ketua. Nyame epijanensa ofopeni pijanensa esanene ba. Amenimu se ya brabo besesa enye si ya de biarada. Eniyama ebedane. Ono no ye shebre sesafo sa. Nti we no kuma dada no. Na se obi bi eyale etwere yare ya, etwere ya bonsam yare ya. We twetwe bi gunsu ene besi kokko na odi edware. Esa etwere yare ye papa ene dam obi abo dam a okuma dada o matwa esa dam yare ye pa obi abo dam no nipa no ye kra na dwen intimi mafia adro we ye very, very powerful. Ye very, 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 very powerful. Ikita tumi esa su kita power ye kan edubrafo a untimi nyini mfirim. Okita tumi or say kita power into more money more make no say na etie. Hello Papa, good evening. Good evening. When the apom to saying Papa do more me hoye. okay Papa patona adua we eye enyini we he. Bia we no I will emura mu no wo. Yeah, no make no ono ne emura mo no ni hini ono te say enhoma. Sa enti we no waka ahomachemfo e group ne ho ye wa ahomachem ahomakasafo kisie ntoma dunsin koro mantam dedua omatwa enti ne ye wonu ya o ma ye se nhoma omotoso ewo mu group ene ye won habai o mu group ene ye wo endubana so mu group enti no hade eye endubana ene haha mafie hade eye nature fee sa ana bushia we to so no mo amuni wagawuruga no sei ne tie sei ne wagawuruga ye den etie ekuro papa obi bia na wo osa utimi nua bi enum elo kofi mi pacho unu ti o ho mami obi bia na mami enyi obi bia na wo awesome utimi enu ayeden enum esa ye funu yare papa na wo pressure so a utimi enu abi yeden enum ene di dware obu onuma na kwala o ma na aduane na woni me pacho won oyi obitimi enu ano de afra ni koko no akama no ekumukuru papa nti ye kan yemukuru na wagawuruga de ekuru ena we no wagawuruga no betimi di asa ya de akaduru tum de sa obu a osisi ya wo ya utimi yam no de akaduru atum na de asa ena ye no so di dware obetimi ahye wonsum na de dware udi dware aya na obi ekọ baabi akọchichire wakoye wadura ya na ye din se di bako no benyam obi do kwaduro so akọ tutupe aya na ye din eso ni bako no betimi ya o de be she bucket mu o de she bucket mu na ebe ade ebe chi no na abam na o de ayeden what started the dware sana eti nti wagawuruga de 750 makoto bikura yeah wagawuruga de eye very, very, very powerful plant eye very good evening apom ti saying Ya me adom na nso e na say ya do madaro ma me ho den pa papa na bezem bisa se madada na yetimi de sa
ya okuma dada no ye de Sabbath enuro bi ka ho a ontimi mfa nsa because okuma dada no odin into de kosa no de kuma kaka do ne do supi ya wanhwe a na ko yi wo nso na pie yes ano ye din sa because okuma dada no ono mu atora bi e kan e na obi pe awo ososo itimi nu okuma dada duro de man Okay. yeah obi pa wo a Papa obi a wanyin say pen but the yin say ni koye a topic. You bet me anu bi ama. yeah obetimi anu bi ama no bi wa wanu ma Yin say besi sabre. yeah obi wa no mu na wo infection so yeah say no bi wa no mu a odu ovulation time an kosua ne be banana paapai so yeah see to the bi wa no ma yeah infection e bu ana ne tubes na blocking sana ya na etie okay Abacho yo medanse. machi Papa balagula no onyekuta no. Obi ampompo abodo otimi de sabala lugo sabala lugo. Daniel you sere Daniel sere Some of them dey bibia na say dey say. Aye. Say so yeah fene wagawuruga Aye, e wagawa na wuruga so yes e na we no e me mana e na we no e me mana mo kocha ye ntia no omo no mo so e ma ne ye tintin Eh, bara lugra wa Aye, e me ma no mo be ma yo be ma bi won ma na ne be ma na ye tie pru aham onno mo agawuruga na e wagaw na awurugaw say ne tie eye edro papa yeah eye droop eye second born a year you can say empompa born abrochi empompa bo mi hu bi da e ko born so e sisi achi na na papa wotimi ntras oh yeah friend say yam garlic any anke twale ne fa nchire kakra tum ne fa sra so ma no na yam garlic fa tu so ma ne nom why ko ye garlic sisi ana no mi yeah no fa bi nsra so ebeko okay yeah enti wagawuruga no na no to so na de manya eye no obi ma bi won ma ne bi ma na ye titie pru na akosha ho aha ne no onno anom a eboa papa Orona papa gawo ebe mana ye papa gawo ah ebe mana ye gawo ebe mana ye gawo ai ebe mana ye papa gawo we de e ma wonye aje wu fie so tie ebe mo ye papa gawo sa na etie e very powerful ai e very powerful and abusunya me be kire mu kokwaduru koko ye yare bi e yare bone papa koko wo ho no e yare bi etimi fifiri wani timi firu tekrema so timi fifiri obe ma ho bi fifiri oto koko ye yare bi e yare bone papa e ba wo so e bi timi fifiri usisim e papa ya no ye be ma na wo blidi e mema bebre wo ho no ma omo blidi e yi koko ne e ye omo sa enti anwumre mi baba be kire koko aduma me just a minute me kofa enuro bi aba na ma baba kire mu na ene ye sa ye ho yare so ti ase ene ye sa ye ho yare koko bi wonu mu a ni sisi koko na ama ni sisi ye den ai ye ne ya obu a koko na fifiri nani bu a koko na ewo ne minimo ye kon koko ne ye koko nini ene ye koko jama koko jaman ne fifiri wani na me wapa da bia se fifiri ho a ode yeso e betiti ni nyina enti koko ne de yare bon ntabusia montwe me just a minute na me kofa koko nuro na ba na ma be kire na me ba so a ade e be kire o an me de ade we e ba be kire o an saade we ye wona ni sunsuma de ya de ye obi bia na pese wani ebie no an obi bia so wo pe protection kese no
Saadi we ye de ne yade na me ba na abekire wo nyame nka mo abusuafo me ba kisi ya Say ya dom nyame nkra ho no gito bibia na monsi abusua mo mabaso no no ti mo ho kakra ma me wai hello pa choba suna woni ti ho ani ayi wa firiso abusua ya nti no me pa cho obi bia na typhoid wo ho no Arabia yare born typhoid Arabia yare born papa ikum nipa nti mesra obi bia na typhoid wo so no wadru nie we typhoid true we typhoid dru kese papa we no obetwitwa na wanno
typhoid was so when you basa na aye say wonum ato when typhoid ye wa say you be wu no yare bi yare born nti me pa che obi bia na wo typhoid no me sraw wadru nie very 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 powerful a typhoid dru and we no ye fe ni chirituo mu amunim chirituo no sisi yare ye dru papa obi bia wo sisi ya wo ya obi anu ni sisi akoa etutu no me sraw sisi yare adru kese pa nto bibia hello obi just TikTok video obi timpaso kora na no kasa enti da busia obi bia na osisi obi wa na ne sisi ya ne ya obi bia na osisi ya wo ya no mesrew waduro ni we ne de sa ene ye yam de sra obi bia osisi ya wo ya osisi akoa wo ye ho hwe enye yie no mepa chew we sisi yare aduro kese pa sisi yare aduro kese papa fe ni chirituo ene ye dware de ben ye ho se ope etuo adura ade we enyimu a ntimi nye etuo aduro nti very very powerful nti chirituo de so bi bubugu na ade we san 3 days no ansore penalty means no enya ade obesori bi obo an spana code ye ne ya dompemu ye ne ya we ne ye dompemu adwuma we no ye dompemu adwuma sa na no so ye den etie tabusia mo baso na mo wo question bia ye kire no mo question bia na mo bisa why obi bia na wo question bi bisa no good evening apom ti saying Aba chome ho ye pa na say basa ye do madawroma ye ho oden wa hapa nyamyesi e pa chwa ye to do now ani enye ohima anko a we wo sira ohima sanya ne nko a ohima anya wo nko a wan ti asenya nko which is ano ye fe ni chirituo chirituo Trituo no aba ai bacho say o the best a we be say now when ube soki enti anopa tututu no ayam na de hedu kakra tum na o de akosa eye usisi madwuma eyi flames bie wo usisi mu pia bonten e ma usisi mu ni da ho ma usisi mu sote say na mankani fufu e papa de say papa sisi mu so adwuma ya na wo kire meme na Joshua wa amane asene mai wane wa what tetasia wo na Joshua Papa bacho o be dey na menya bi oh chicho de oba warrior city a obenya bi so ti ase chicho de oba warrior city pe obenya obe say na kana we fu aye kutu so ti ase no I to say Tinkom Bass no say kutu sa hi ti ase etino we no o de besa ena se honam ye wo ya wutimi yam bi na de akadura tum na de asra ana wusa na o de Joshua man so ma fe o mo so ma fe we ne balalugo se le gafi se woni wo balalugo na eku ya mkuru no ana busia we ye kokwadru koko bi e wo so ani ne ho odin pa na duru nie kokwadru bia no obu mu etesa maman won se de we ne tie no obu mu a etese amaman won se de we ne tie no won we ne ye kokwadru ankasa koko na amaman ne de ba enti koko no we no upe original kokwadru ase ne tie ubu mwete sa maman enti we no onno ano anom ye nom ana otimi yam bi de kwasa obu akoko afifiri ne to prekese papa eno so ya wo ba ya fa bi bre no wa ko
Echiri wahu said ye koko aduro ne tie no wahu said ye tie no yamaman into open original koko aduro a sei na tie we na koko na ni ye den no ekio no we ye in and out obi koko fifiri no ho prekese echiri wahu say obi ewo aduro a hwesi wono no koko ni ne ho a obi wo say me wo ye funu aduro bra ono so na furu so eti misro say na koko aduro etie eye very 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 powerful nti ne mo amo pe koko jama re say ya na tie ubu a unya original one na ubu pe etese re ubu ya pe na etese edi akire say na koko aduro original one ye den etie eye very powerful onipa bia no udidi entu hia koko aduro obu koko ne fifiri na wodiem efifiri wa wodiem ebetime twa wawo obu emema bibro fifiri ne to obi hu say na papa okoto tipe moja nko a ti koko die eye yarebone papa obu etime fifiri na ni kosu yaso obu etime na ne amaman beda nani nti koko die kum nipa ti mesra mo amo pe koko aduro no na koko aduro no obaye ne den o ye no anom koko aduro ne de obeno anom so ti ase e na wo to bibia na so de bi o mfa we no ye mfa bibia anka no ho papa enyanyo de bi nyanyo e ye dede e ye dro de o ye de won say yanyo nyanyo na besa ya ayanyo na besa ya we e ye de we o we a e ma obode ne ye fine eyi koko bia ne nsawansawa ne dwiba bia afiri ho na siesie ho o ye oba siesie ade ni mu o ye be ma so na siesie ade no na ma de na yen ohima se ba ye den Scientific. what say hey ohima do be kudi po oh enura sorry ni abre enura ni abre ankasante enura ya ama we say am ko program akra sisi ya na mi ba bedroom em say oh no me pacho koko aduro no original koko aduro na nu niye esiesie baby obi ma bi won na yina ye bete se nkunuma emamu ye den za na tie mental half koko aduro ni sie ne tie sie enti we no se afifiri wo ho afifiri e bia afifiri wanimu kese a emono sei no na wo de abo ade na afifiri ho ne po ade be che na ate obi wonu ma atuetue nanim basa prekesen unya ne fresh na ne nsuo no na de abo ne po ba bia ade na afifiri ade be che na ate no Nti koko de are very very powerful. Tell my sis, koko you very powerful. And na mo munim ahomachem no. We e na fe na ahomachem. Ahomachem o ye dubrafo, ye de ni dware. We ye ka protection a ontimi nyi ahomachem emfi protection mu. Ye ka hobambo ahomachem ontimi nyi emfi protection mu. O ye very powerful. Ye dware ne protective dipa oye din yeso onyame ye kyam ene ye nkatabo na de no how da yeso ye nwale ahoma kyam e ma sa o how ne nye den enko enti ahoma kyam de eye very 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 powerful obi oda no soso na ebo no oda ne ene ma tata no woda na ahonhom ni di asie me pa cho ohia ahoma kyam are very very powerful. Wasi ni dua na ba no na ye mfa ne hahan ne nye den ensa ye ho yareba nta homachem de kitatumi ene science so kita power and authority sana homachem ye den etie yetimi dwetwa gu nso mu dware utimi be hye no moto no de asra
saa ne tie ena itimi de chichiri nipa obi ka wan no peso wo chichiri na utimi de ahomachem chichiri nipa nti ahomachem no very powerful bu a wo ka o mbeso betua ne srawo na wo de abeye no na watua wo ka ayedan ama nti ka ahomachem a ahomachem no very powerful it need dare o ka adubrafo ho ye ka I think so. How much him no edua. Ya edua o ya homa. Oyedua o ye ahoma. Sa na homa chem ye dey etie. Oyedua o san ya homa. Enu nti ne ka homa chem. Eni ba bibiri ente ahoma chem ase. Ahoma chem kita power. Ene san su kita authority. Sa na homa chem ye dey etie. Obi wo no mu a na ne humoje nyina awe mesrew we eyemoje duro kase pa so akoma bo piti ya mesrew obetimi anno abi na wannom se enkwala moje ni wo mo ho obetimi anno abi ayede amma wom ayede bia mekaso ade bia wodoma nkoma eboye no odi bi dom Africa nanimude ani aburo ani beye nti no se no we nyina atwa ye ho ahia ani iguso bere Africa ye woni ema nimude nti no ya to ye niema nyina ato akwane ama ye bere we to so akoma wore mo munim akoma wore dua no se ne tie we akoma wore ye noanom obu ani ntin ya ne ya ene sai sasadu ye di dware akoma wore eye din pa ene sai mema duru obi ma bi wa wontimi nsita sa akoma wore na ya kan ya say ya friend dab court ene so say dab court wo ho na no de makitwa enwo ye dab court so wo ho ene ye wo okraman court. Good evening, Joshua. Oh, Baba, and now we share important topic now. Me sound name bow. Ow. Sound in the rough and lawyer. I won't pass a bet. I won't pass a bet in some there, wasn't it? But I bet you the match now. For private lesson. What's it? Him say Joshua and Koda no be chiri match. So the kind to be a bedo. It will be a come to from beda. Who just him? Ain't be ano. I would have a court 20. Yeah. You know about for people. You akumore and you would have double cotton. And you walk around my cotton. Now, Papa, I'll be self-beside. Oh, Debbie, hey, I'll be over the but I'm mad. Hey, Brad Joshua, so. Old time, Matthias. Brad Joshua, so. Yes. Yes, some. Now, Miss Emitigana, can say, Papa, a temple, it's no way akumore. And you what double cotton. Double cotton is so no. I know they are very, very powerful. I don't know so you cook drew. Enti dabdab cotton one no esiesie be ma no na ama koku so ama koku so akọ e very, very powerful me unification e very, very powerful papa ya okuma dada so ye koku aduro because no ye de koku aduro ka ho ye no okuma dada na nya aduro ba ko e ye no bebre e na we pa ni di makoten o matwa ni di makoten ento kuma dada no koko aduro wum so te ya kuma dada no koko aduro pa ye den ewum ya no kuma dada ye den etie ana busunya we so eye nufoten mo amu hu nufoten no se ne nufoten ye den etie wo hu nufoten obi o to watini din da wo hu nufoten titimdem se ye bo akon se wo wu a aya akwala no nche danso titimdem ye kwati nufoten haban nye de na kakra tum nye de ayi powder shida kese de ma ni di no no di bia tum no de emu afra no wa yam na de abobọ akwala no na kwala na ye kese
enti no nufutin no be wo ba bia pese ye kese no na ye de ka I don't know, I'm comfortable to new for what to so turn it on, Papa. One no say wo de be ye wo to no nufu I just saw the research because no wo to no nufu no enye ntin eyo honam wo de be ye wo be ma de a just say wo de nkuto ka ho ene no de ye waga wuraga Papa man tell me man tell man what you are man come me man yes. Hey, e me wura ma de Papa, obeso musisi e ba, obeso musisi ka hwe e ba so. Mama na se we dey come ma. Person bisa so treat malaria na so ojuso le ni. ya ni timi typhoid ka ho so to malaria ne kone so na ho yo basa wudi wonu nya wo de na timi si typhoid ka ho sanity enchine so obepe adro we bi why we ye typhoid adro ka sie pa sa etimi pa cho me pa cho nu futin enu nie Papa Mpacho no 14 no so the bear or twice. eno no be yam no de wisa ka ho no de afran kuto Esro ana efom wisa sa dade de ne yo sere Mate. Ashe wagana so want to be just say you man me na me dem from mu he Mate ye de be ma sa so for bi kra to ntoma no ye to adwuma na esi wa na esi wo so ti ase na esi wo ya abusia ye tie mu question me tie mu question no enti no 14 ono no say na otie e na se wusisi ya wo ya ye de sa na haban na ne dua ne bena no obi bia wusisi ya wo ya na etimi de sa ti no 14 ye kitatumi e na betimi dia opese amanfo ehu na betimi dia asra wonsa ma wonsa ba akwa ye kese enti obi ya no de akere no se mensa we ni mensa we on se nyepe ono na de bia wo de beka na hukuru sa na eye de no 14 ye de etie ti mu amunim adwuma mami ni me ntumu ansa ye bia me rebe fie na me time so be so ai we ya we ni we na Saturday ne Friday na we ya kwanche ni we na so da ye bia na ase ye the box we si wa sika gumbebre se memefa enra me so it is a go so na dwa ye pon ye na so me so sa da ye na ti we kana me pa fe wana na se adwuma bu so yeah it's say ayi say the natural ya pe bay leaf we be pe bay leaf ne cinnamon na wa hye no wonsu no the yeah no the perfume aka ho now the adwa ma she bi se si e ma fa ntu video ne now the cinnamon ne yes you know it's me sinner yeah you are in the spirit because I know emma positive energy ba nipa ho na pamu negative energy sa na ya na ye den etie ma se bi se anopana na me share so and the draw we oba moja etu obi bia moja etu wa bleedi san and oba bi wono mo a obu ne nsa moja ntimi enflow yi oba bi wa omu ne nsa na be ma bi ana hwo aye kese asen ne be ma wo na na hwo lenge sa eno so waduro nie aye very very powerful bi ana hwo na aye kese asen ne be ma na ati atwon edi papa se wo de sa hwo de ba ye keto ana be ma na sa ba ye keto yes obu won ma ne koti akoshe ne hwam Se papa
saw better now on out to the drone. So the man in Annie, a coffee juice, and the bass. So, yes, Papa saw him up as be a shop. aye, or the Amma say, I have balance, some say I have balance a Jano, and they say, or him about the fat, or the Jia Jumanaye. Aye. And I'm brophone to sono. Oko you soon a one pet, a funny penuano no. Sani obrunitie. Oko you su at the end of the end a funny pet, a jenny penuano no. Papa, more question, Papa. Bisani uncle, Pacho, who can meet me? Who say, who can you maybe say, on Bessa or Mobesati? Who Patrasa, Sana, Kofuja or Ghana, no? And so Musa, because me can say is son. Yeah, drew. I say you drew. So yes, yeah. It's me say what be an own to me, son. So for be so. Who contact your family, Kua, or so for be your best sound. Oh, nine say what so. Nine say a man about the how was sour moo. Now only. Nine say a man that was sour moo. Business idea for Frank. When your business idea or some or someone not in Tomino Guasene. No, I worry, I had that. Now, Lumba cracker saw or the Mediba bottom called the boy. I say, Mammy told me, bro, what it is. Mammy told me, bro. What you say? It's no. Well, no, yes, I kivo pepper no. I don't know what they say, Nipa. Well, who is say, Passa? Munum Caniano, Mumro Pieto, the obey the no, you be in a fra suddenly. Hey, I said, oh my God, I said, Yama Bako. I said, Bonnie, Papa. Chance and a mobile. They say, yeah, just say, I feel after the idea of me. Oh, Yami, every pigeon ama any matching I day Adani. Yeah, and I make sure sad you win. Ya breno ya brene. Because baby bear my bread pan and you make a crab damasuntino. I wish you may trade you we pet na ye program nisi. Yami Adomna Domodomia. Papa, no men in the drink, and there or him and die and who they are. Oh, and I'm in 11 swap, and then my train. Aye. Yeah, and you way, yeah, protection. On number. Yeah, my number at the honum tino betimi afana. Oko buy you a number net da ho. Why? Me patch oko me buy you a number net da ho. Why? Okay, Martin. Yeah, entino me so adie we ye protection kese pa. So yes, ye protection kese. Oni so your cotton. Or your pumu cotton. Wow. On your cotton not the same way. Yeah. And they say we now nishim. And now on the namunishim. And away no yet I have maybe two. Eddie beer when you be your person who na deal with soon. And when you did be when you mum. Saying it here. What was that the immunity? Yes. Obi bia na one said the baby and soon the effort and nanuni. To be bia no ye be ni so bu no person hunu niama, o person hunu de e kone de e ba. Utimi de be ni man. Anyway, also to me say the protection. To me bia anywhere obetimi ade aye den. Akonka woda. Nti sunsum niama de e sira won bu amato akwa no monsa machi nkofa. San kofa wo ye nchi.
yensa ye chinkofa na ya Joshua metio we say man for ka say we na the second person o ka pompo me yen no na me nim some say pompo say umuye fia na pompo pacho apa ya umoja mu ye fia ena ya na pompo ye den ebo ena obi wo na ewo ne ho ena pompo ye pompo dure fe ni sibiri wo memene ya pompo mo wo wiase mu hada me sensa me memene bi pompo mo meda efe ni sibiri enu titimire mo na ye nananom nom a o memene wo mu nguwu no efe ni sibiri wo memene ma wonyi nche enti sa wo memene sa de na pompo mo enti no mema mo bi no ma memene obi bia pompo abono no wo memene sa de na pompo mo bi mu obi e wo ne ho agia sa na wo bi me koma na bi woni ma titi no se mo ni bi o memene pe no ano no na papa sa de na ya memene no se wo bi so ye de ya protection a wono de wo mu sa wo me tu hie ma kire wa kasa wa bra wu kura wontimi mu wa buasi bire ni ya de ya sa de papa ya keten se tu aboba ya sibire no ya haban bi seed ni de ya sa de no ya haban bi seed na ono no sibire no nsuo hu nko ano sisi sibire no ono no nsuo hu nko ano sisi endi se wa fa bibia wo betimi amene ne sa ya betimi amene se betimi kube nsuo amene ba wo de ye protection na gise wo wia na pai wo wia na piem no afesi east na wa memene sana no no sibire ne de ne ye dan etie ba ye pompo na amemene de betima memene wo dem betima memene bebre wo dem pompo mo wo da sana sibire no no tie on memene na pompo mo wo wiase mu ada sana sibire ne ye de etie mamsa pondia na apai ase apai no wo yeah. So se me fa garlic ne anka twade yeah o yam garlic ya no dia yeah no dia yeso because garlic ya antibiotics a cure yeah come the never call house start hospital tino so what can be america yeah betimi dia yeso ebe ko papa pacho pompo type ni na wo say wo netwe pompo yeah na ntwe pompo ne de ebo utirim na ntwe pompo de ebo utirim eno na ebo utirim na kum na ntwe pompo de kum nipa eno no na duro esere but na ntwe pompo no se me di na duro be ma waje se me ji usika na ntwe pompo duro de ye mfa makwa ti me ka wo happy amanfo de ba ko didi yeah eno de na ntwe pompo ete esi wani a sister ne se wo number no ho ye betimi di amano wo ha odi amano yeah na ntwe pompo no na ntwe pompo no de na duro ye kire wa so umma bibi ansa na ya kire wo ena ete obi bia oma ete eduro free no etimi besi wani so yes umma sa na ntwe pompo ene ete ye ma na duro kwa umma na duro pe ebi ba ba ye osisi ye especially ete si obi ani so na akwoti aduro ma na wa nyini sika pade be na eta be si wo so ani so nti sa na no to so no etie ejabusia Papa Pastor, good evening. good evening Me Pastor, your delivery. me pacho de bio ade na wo hwehwe ade na wo pe se yehu ade na wo pe na na deliver ma Me Pastor can me typhoid the drone. okay And balcony. Second one body pain no. Any sisi drone. chirituo ni nie okay ana we ne yeshualenge fo no And the other Manaluka eno so ye good ana wagawuruga sisinie ai ahomachem nie omatwa ana we yo matwa obi bia etwere yale ye wo so no obu anu atwa se hwiri team omatwa sisinie ana we so eye moja duro obi bia moja eni ne ho no
Sa. Okay. Papa, me pacho. Ena we so eye kokwadru we ye fa ne twintwan we eye kokwadru ai twintwan we no oji aware e wo se twintwan wa se de ete no we ko bibia koko kase wo so pa no ena wo hia se adru we eye very very powerful sir. Oh, okay. Ena time for the drone so enie ena we obi ono ma obu ne nsa emoja ne ma na bia ni moja na kane yam emoja no say flow na wo ye den wo hoton ti misro se ubu nsa ni moja ne ma e banket nkete bia me pa cho waduro ni wo a wo hwu asoso aye kese ese no kote no obi wo no ma na hwu a ama ne kote aye bebre ne soso oni kote e hwu anko anowo misro we waduro ni ene e fe ne hwu alenge eduro sa I said no phone punch no. No na hwu aye ketintin agitefu amieku akoto bi koma ne nipa no enyan no nti no fo nyan no hwu afo Protection eduane so me hia ba. Ya we eya homachem ye wa homachem ahomakasafo ene wo kisie ntoma ene wo dunsinkro ene wo mantam de bi o nyina ya homa You. sa And entabusuya ya demo si hanom why basa ya dom nyame nka obibia ho na bofo pani mu obibia nyame ya dom na dom yenya okina no pa na okina nwumre 8 o'clock ye besa hia adom ankoma nka obibia ho yakra mu nyina yes na you know menya audio ni ma time be channel pa oh betima anytime bia betima ya mame betima ya mame anytime bia why no lumba kura obo onyo hweti ama nyina no okọ so ti ase wo mu a sunsumfo na mo ya anyway ye menwom emmo we ye menwom emmo we ye menwom enye se lumba wo bo onyo hweti the whole world kura no ene wa confidence egu ne bo aya mu mfiri ho nko ne anwen wate say ya do nyame nshiro bibia busia ya kra mo nyame